السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi wanama watukufu mlaro mwezi ntanata za hii dunia, mbushironi heri amani unono amubu mku kamsi uhandro najile kamsi uha maru handro ranyi rowana rezefami kuyakoza mbushirio wandro wafanywe mandamanyo bahati njema dans le sens yokaya batike jokoza yarejeo odahoni yashindele ndia joende hazini ebonge yabo mtukandani fanye mnandogo mtiti leo omonesani ya hatwari iluar mwensi inu shandar mwedo meni yokaya duwana damu ebonge yabo duwana damu wa nshio henu siku ma simple citoyen boko watsinokani te serikali de kote ntwanza na mbebe wala te wala oi shamanzo na mbebe dasi wana damu nshio le quotidien kasi wana damu wa zero halisi wana damu wa zero boko kwatsu hanza mabadiliko tsoka oyonzi ni mabadiliko hendo anza yajingo ya boykote wa yamenye. Amtorenge mne example mtiti tena na mhundra osukuwa jane masihu kwezi bwa Komoro. Jane masihu tila la maluja, manengami maluja, tila la iho. Donc utika ufanya ani woka shaluri inja lafu emwana yujibiwe kahala la hunu maluja idari mba hawa nasinga mumlavioni kwezi bwa watukufu wandu wenji ngwajawa pepre ngo za 1 heure 2 heures hao minuit wajo kama luja ngabo bengalo ngabo wanru walue yabo walala watabotasi basinga mulavio kangwa jema suyayo wenje oma je viens na rudungwa bade ma je viens wala mwazen sananta za henga zija tsoma de Komoro kabo kama nzwani tena tsoma kabo wakanzwani boka mwalia madasi wa Komoro hasotipi heni mru yabo habulale garilahe afo ngomtsangani hadala bafu utoliza gwagwagwa bogagwagwa ani wala lamaze bangalo wajuha shangaya sirala lo mtsangani ranzori vumweri shangaya na shizungu shandrabo sha uvundo tisho dokumrie juhanza weshelezize kabwana ja kwezi watukufu enu tabia Henry ebanu kamtsono kamo tsinga nyama propriété privée baninga nyama mtsanga na nyama plage bokonga bwa maloteli bokonga bo bengalo ndo luwe wala labo makliya yekam nauja huja hambavi mwashalaza mwakanto mtsangani mwafanya wana besoin hanyu mwahadisi hau hafifu ardi mwajuha mwenda zanyu yabo ujuha wani pashawo ntipia wani sondea ukarimi demui ukari abo mi mzungu ukari abo mwanzo haki ukabo mi wani sondea yabo atambrani somana na wenji yabo izo mwanzo ni mwone senu bziro liyo ya ukaye savoir vivre mana mkomori katsuta hayewone shangu tuanza mabadiliho she mabadiliho basi de aloha jusia shenu wakati wala waloha hula juu wala mwe serikali wanzo mabadiliho wahambo yo dictature yo hambo wojao yendi zwafanya aliswali ya kanzato wano mwe marengo wendi wafanye hazi imnashioni yende ya twali yeulimo endo ya lime emloze ende ya lowe ijambo yo dictature badi vanu revolution awoto ka dictature Cuba et révolution bila Cuba awoto ma Fidel Castro wo dictateur parce que mabadili hema naja Cuba na wakaba ka dictature shaka na kajanda adreso na jamu enamna lazimu ya wapanga ya weleza wajue tarehe yao wajijua abuka entiki tejo propangayo Cuba tejo propangayo hata leo nasema na jamu mkomori kamjuzi ni uswamihi kena ukiri ya jeleshe wa demokrasi hamade namna johari yazifanya kena ukiri ya jeleshe wa liberte baka tujue shwendini wala katujue valeur ya hajo ke lazimwe mwana mkomori ya jue valeur ya liberte ikenumru tabi hamruwa na mruhe komboa shap liberte mriadele shawa maplato
haumri ya wani yao ya wani wayo ni wandu wakawalwa diaspora ya liberte hiyo kana ujua hujua atafanyeje yo liberte ya nrabo kana ujue tamu ya hayo ya bweto dona mafiti yo de mano kayo zembizinu donjema yensinu ho redresseha ngelazimuo ikarmament de fer ne karmament de fer. Je suis désolé comme Dieu nous soit mis ngaba rojo ulnele wanai ni mwanaja mikomi hanza liberte ngamziju yo amade mwana hangu haundu wana hangu na asaya yekaye mbadane mzazi ngo arumwa ani yani barongo atsukamba mafiti mbaba katsubuti arongozo wana mzazi katsubuti arongozo wana mo wana ifo la loi kabatu jojohede shioni kabujo kamsaja joda honi hene mbujo jana lesa joka hanza wojo kanzede shioni kujohenda kabajo kamsaja joda honi gelazimwe mbada ya ke dictatori a un moment donné beti jao yare mrukio yare memrumbuda kange lazimu ya jwaure mafiro yekahure dena ya upunise yekahuda mzaza aho ya uremebe ya uvura mashishio sheni barongo mwana kanzo nabaka kama nzoni kena liberte minga mi libre kamjo fanja tijao. La liberté c'est l'incapacité de faire tout ce qu'on peut faire. Bueno, c'est l'incapacité de faire tout ce qu'on peut faire. Tu dis que ta liberté commence là où ani s'arrête là où commence celle d'autrui. Après que nous permettre ma société de faire wanzao, wandezo wanzao, urendezo wanzao. Kena ukiri kwetu batukufu. Haukara hakujelewe liberté shinu hirini. Yo amade mwana mtiti. Mwana mtiti uloda honi amambana mzaze ura kajelewe liberté shinu hirini. Ya wetu fanyezo yanzao. Patina kama baba mvure mashishio. Mtazama bokati jao. Ya jue lua. Ya juaze mipaka iloda honi. Ne ajabu ya uyenshi. Mazima. Ya wewe mwana uwe yeto sungu hapa. Gavroche. Criminel. Msajaja. Haka bandi. Haka delinquant. Parce que wana tindoare. Ani tindoa. Ani tindoa aplike. Ani tindoa. Wempoze we lua. Ye lua yoda honi. Wempozo na no wamzaya. Nezenguzo za hele dao. Dasar mwe societe ye lua yoke imposewa ne maranya yo imposewa no walo ne jirahe masiwa no walo ne jirahe ensi shenu wakati wanajamu watwele wasikeseko la liberte wajewe swa liberte haruma plato wabaya hanga we libre kana ujua fanyeje ujufanya msajaji baso wanama wajamaluja banu masihu warawe mahiyo wabulele garla wafo nanzoni wesheleze kandanyi Manato sila mwone sokaya utifanyiliye mwana nyuho izu atujozanza ufanyiliwa hono kama na nyota wala labano msangani kama na nyota wala wajirisha mru walohula wanzo wasiuhe hubalale gari kutuwa respekta tambanongo hubule miziki afo ngu wanru mashishiyo humarwa wanru na ngabona wana watiti wala lao engo lokezo njema ye mru wangu wanisonidea wanisondeda kamide mui Ngono, yefasira wendi. Yabo, yemrogujo na biokaya, abwe fotia azali. Yefotio kaja bule muziki. Dano wananya bule muziki amaru wafanyo mandari. Aminu yu nor 2 heures. Yazi wanruati si uhe. Yefotio ya azali. Yefotio ya kiki. Sijia ubu wa Komoro. Sijuhabu asubu hamwe plaji hiyo. Wallahi neji nga mumla mbioni. Yekamone majaya. Ya he mijumu, ya he zanu za plastiki, ya heze butei, wazivuriza humtsangani wenda zao, Mwenyezi Mungu wae. Yode la anarshi, wada ula msajaja. Yode mana kwenda mwelewa kwezi bwa tukufu, rilwaru mwe diaspora. Ukensi inu rage jabaligi. Ke jabaligi, ya ukaya, wanaja mwelewe, ye liberte demokrasi shinu hindri. Haukanga uwanawatiti. Uwanawatiti harumaze fikira. Harumwezi tuwaza hao walekezo ka liberte dombuto fanyezo yanzao ya demru yanzao ya wemru yanzao ya fanyezo yanzao bule muziki yanzao esa yanzao yonde liberte ejuwao yo hatwari yo anarshi na anarshi na demu pia wo sufre ela fweno katiba joja mbuganzo amete ordre yo ambo ye dictateur yo ambo we vantara enda zaho basi kariti hun
tabati jao yode mane ntinu itopangayo na mtafadhali mrenti kwezi watukufu bensi hinu timwambiana taborabe ya tamba maluja na galawa hubelwa hata miezi mguae heni asubuhi ujuhan wa jahula woto vurize majani ze kushu wallahi na jena mwene sezana basa wanyongo wenzao yewa luja omru fanya ikanga wena wanahoda honi umabo kabanu ilemba hinru tubale shano wende washibe hopani heni wakati ngo tujamu narage shano hashito mbuvuni hashivurizo mezano ntini havuzale sutuhula hata msajaja wejuha lekeze shamra hao lekeza shetala shao nguregwezi rupiyazi menyazi lata wejuha hobandani utifenja wa haringavuriza ye mwana jua mrumfanya mrutsodaza hamransi tijao mwana jua mrumvure mashishio mrumpunise yona kata johelewa uke liberte uloniyo bomwana tindozo fanyezo wanzao nizo fikiriyo nizo tamaniyo hoda honi hunu dawo msajaja awakemba bagu fanyezo wanzao mtatengu so fanyezo wanzao wananyihongo fanyezo wanzao abuga tu sufre daholinu kaltu sufre basile daholinu la mwede komori kena ukireni mwada mafanyezo yanzao kila simu wadresewa hauko wenji wa hao ngo hamabwa ganzo dressage ya kweli ganzo main de fer mizo tizelewa abolensho hunu wakati mwinji ganzo dressage kamjojwa yemo ya dressage mru dressemba ha mru dresse cheval ha mru dresse mbe baso nada mwa loko moringa lazima dressewa hako kwatso elewa skese que être libre kwa vano que être libre do tsono ekoka uvurzele ko pobonsi être libre do tsoda mro sawanzao être libre do tsorenga zekushuzi vurzo mtsangani être libre c'est do ani do tsobule muziki haju na bale majirani wadiwa zekangwesio être libre ndo fanya heni hizo yanzao katanzao yoti liberté womsajaja wakomo na mrensi batani mloniyo alafunga bo andu wasutone batani hiyo dari wende rede manga rede jokari ulamru kalibru ndufanjao shamdiwaza ze etapu za ho zensi hizo rilio hizo wadunga hata wakujaje wasuli yabo watende wadreso wanadamu elewe namna yo yenshi yode mano kai kanga wene voise wa homanga habule miziki aminui haju mrujo pare polisi wajawa bwenyu bahahe wa mzia wabeo ngo déranger majirani miziki yo ibunguze hakuwa naja mwele ukatengu jo subu ngujo ba kweli ya ibunguze na bokaka je ibunguza ngujo da atwa pirizo hauyare mwana manda mwenelo ko pala maji utilivuruze bonsi topu beli ikango rouler zone zinu ngabolikoli kanzo rouler 20 km/h shauturu le 50 dawe parisi ngo jore mwanamanda abo anaja mungwele wawe sharia shanga mdhani kazila zitsola hula zija ulenzo araru zija hula juzi ngamdwazo kazila zikana bezo ya mahamajana na majana alafu wengi kwa dhani kai shakomoringa sana 40 independance abo deja sari baligi mazindi mje mmoni wano kwa bantu watsomo mwenje uja wano watsofanya hata barogo tsoka yonzi wanaja mwatsohelewa watsomsomo watsomnono batonziya wano batso hata barogo tsoka yonzi mnamba mbaligi mazindi mbaliga mababa mbaliga mabubwe chao kila simura bila ni kweli manizo pia mtsuza amba banga manzonde wanu kama nzonambe limwe liwe realite ilobo tiju ya ukawa lobo nze sir lobo nze gartsingo hanza e masitoye ya loko mor ko rakwa jasoma sikitoye wakabali masitoye wa manga nono kina ukiri masitoye ya loko mori ya kina vision ya kina maturité hamadi masitoye wa dressewa wa changer republique la republique wa bitamu wa birama revolution zinji wano haruma mebadiliho minji hata wakwasuliabo esiwandi kortola homa colonisation rijama neocolonialisme rijama msajaja wanajama kumuragwa jelewa kwa hizi batukufu na mnelewe diskurangu na botu kabo mimi mrunuko ngamwanzo ni wanajama wa previose liberté zao wanatujuhanza kamwana watoba wanahangu abo wanahangu wajobo kami dictateur wanahangu nazaya wajoba mi dictateur dati wazi watifenja mwanangu timzaka utirohe sazin ndalale mwanangu tabu kawe wewe ufanja utsense shano shlabala ibalero shibe hopani ubisema hao abo mi dictateur bali bana ma société ba ha nombre ba ha norme c'est norme izo lazima ile mupio wazi respecte
wajojo kamkabadzima wako eli shaugu tutufanyezo yanzao yafanyezo yanzao karna hula na rahafa yode manu kangelazimo MPI haudaho likarmwa mendo fer wanajamu buko kwa tsura dani hotora danai shangu anzuo evito wanajamu watifanyezo wanzao waonese mipaka yao bakesharia shakhifadhi sharia yishobe shika shikisho shapoto shakarju wanashilekele shati jawabu wanajamu kwa batso sharia na doka ya ujue masihu ujube ubarizi wandu muziki ujaze nkude mahala pia mrio hosheleziza ude mru hawanzore memrugari haunde ni kamide yaju wa hekomori batsi hosheleziza tuzi yote rede nai mwana zinogezo pia ngela zimuzo ngozo pia azedi zipangwa mwana izo nizo mtsohelewa mwana izo nizo mtsohelewa donc à la fois prenga bajoka wandu yabo wadoji hambo kaya karanzo demokrasi karanzo liberte wefanya mapupe we baze hanyo ai mtsetana hanyo baba nbenga nyinda hu yehunda hobe hunu shaba abone nefanya mna kritiki yabo mi ngami azali abo mi ngami kiki abo ngami soutenir dictature mtsetana hanyo betse dihonliyo mtsonza njajwanza dictature shanga mwanzo mendeleo kama mwanzo naja mwisho kibinadamu shatwe shoki zinyama karanzo naja mwisho kibinadamu shati wanaja mwisho kizinyama haukabeshe serikali wa wana wajana pubeli kamjore gemba jamde mavuruzo mbani eko wanajamu eke serikali wende wa wana wajawa wajana societe kamjore atamuni mwa punze societe la muhibezi nzuroba la pia eke serikali wa wana watamwenje kamjore mahobwe za mpulizo mwa matemo hanyi eke serikali wa wana wajawa lekezeli koli kamjopwe magoba mwalekeze muhanyi kilazimwa naja muelewe namna ya uyenshi yode mana kasi wa diaspora kilazimwa rijue niveau intellectuel ne maturité ilono waja naja mwa Komor ya ukaya raha kwa tita yari ya ukawarengembano kwa watu hiju wanato maîtriser parce que liberté yolojibu adwa hezao et démocratie lojimbo shanga nzo savoir vivre ya henu sikuru somana na yiyo heni madamu joshelezi mdo savoir vivre yiyo weto ni hakande mjinga yeto ni hakande mui yeto ni hakande dictateur yebo ngabu na tideri somana reshelezizane relewane mintsinaezi wewe mwanama na hoshelezo kaya kutafadhalu tsivurzema janu banu babo mdo mdugo kants abongo jondrema kono rede kamide mui aliswali hiya haja mwakanyu humrehemu yamba juhende wafanye hazi wemnashone ndasome wemloze ndalowe abo wende dictateur donc izo mo zanimweleze ni hanyo ntipia ya ukaya endongotsi manifestation beshe na mzifanyi na myafanye shensi inu ya andui wa hensi inu kwezi bwatukufu ngilazimwe peuple welewe ukaya zenongozo mbili imabadili hoyo maili kwezi bwatukufu imabadiliho ngajola bojuhe usiha shema badiliwa lobo jusiha ya yoto définition comme dictature ou bien ngabajo kama badiliwa jokolo hamba nuhea ni mabadiliwa jokolo hamba nuhea ya yo ngajo kama révolution populaire ne révolution hiyo hoshinda ikistabilizewa ganzo dictature ya bili tena ili wanaja muelewe Cuba wafanya révolution populaire bokoge ngabwandu bokongo joka kama contre la révolution hiyo iwandu wauga tuko wafanya Fidel Castro haba hafungu wandu shaye hakahoshelenzi iyo kabati mwanaja mwa dunia ujwa baka Gaddafi kaja kanzensi hai ya basa Gaddafi ya roha hau Saddam Hussein ya roha eza jiri Iraq na Libya Henry eska ngwauna nzia ngwauna lapitali ngwauna msomo ngwauna maisha kwa tina walonisho abasa wadu rizinga rasi wadu werivi hadi sclavage ngwatsingoula na mambo ahenu siku Iraq parei ye Cuba keja developea atirengwa mfano yode ntiamba wikane dictatori mwa he dunia tichabu Komor na mwelewe essence ya maendeleo essence ya maendeleo nganzo peuple tiniwa yeshin ya mongo na maendeleo nyoti pa modo ulazindu bani kamjoa ndo ulwa ushini ibani kamjo revolution chinoise iba fondu wanga yema oha wandu wanga yabonso abo kam legitime kando do ulwa ya tijao
amozoni mabie nukaya kabana maendeleo ya jwaru mansi batsino kanga bo sacrifice batsino kaya peu importe shalazima kanojo fanya mkata majwai rareja pasue majwai yebo ngabo na mtafadhali mrenzi daraha reja replie vernu raelewana rajue maendeleo shinu hirini rajua demokrasi shinu hirini rajua liberte shinu hirini raosomana rajue kultura hatu rajue tarehe hatu rajue mipaka ya hatu rajue shora nzao kabati maendeleo haukaya liberte yo poison yo cadeau empoisonné wandu jwa wanikiwayo sharu kwa tudwa fanyeje ije kambuda ndo adorewa demokrasi c'est un cadeau empoisonné wandu jwa wanikiwayo wandu kwa tudwa tango server wandu kwa dhanoka demokrasi de kahubuliwa hodo himije magonzi unja mabiro voti yoti demokrasi na bandu go unanza wana kwa tusoma kabati lapitali kabati hazi iyo demokrasi na ba demokrasi na junatuvu na mdanruvu iyo hadahu ba liberté na mdanruvu sontabu safuka kuzazi ngabo yode mana kama leone lezo kaya le mentalité lohun rahe population kwa tipre waelewe emana ya maendeleo emana ya demokrasi emana ya liberté yonganzo ipangwa yode mano kaya tina uhimilia msajaja parce que ça telewa hauke realita hensi ngam yetudie henu siku wanajamu ni wabirilao wanajamu ni hadisiyo marengweni wanajamu ni waonao homijini kama hadisimi nao ili nione maanu yao namna wafikirio asinga mwabeno kanga sihule ndondo kwezo batukufu na botu kabuga miyengo mme wala tukabuga miyengo nsini wala tukabuga mabo kanga mazali haunga mikiki dokuwa komori mtijamu matagma msajaje daura hagwa jelewa ngwasi hao wazitwani hao wana watiti harumwe maisha haruma wajue ce que c'est que la liberté hawajue ce que c'est que la démocratie hawajue ce que c'est que construire un pays wana watiti shasi sirenshio armazen tibo kozi buhematso ngatsina mahana wana wao ani sensi hizo kana ujo zifani saneza hatu ngabandu kohelewa wa avance haraka shasi wa komorsi wandu waziro dasha ngwanzo wekeziwa kwabo kabani gore na hii watu jedeka anga mredo njema ratsuva ntaraho ureda mradui na baraka mwanzo ni hwekeze na bonsu huyenga yode mana kakwezo watukufu na mtafadhali ya ukaya ketsu hanze komorinu ikaruma asistana ketsu hanze komorinu kama asistana no ala asistana ngaranzawe komorinu wanaja muaivi akili warambushiwane enamna ya ujitashia haukeni manajamu wokogwa nzo mabadiliho nganzo ya kepre ya jangazi a 200% ni mabadiliho yaje shabo de kahaelewa kachelewa besho rengema emendeleo hurenge liberté hurenge demokrasi mtayo nkodeni yotoka haja adoka haja katujwa fanyeje hakara gajelewa abo humnika kado shaka toshilerini katujwa fanyeje haukaya ngelazo muti de mpangeranzi unmone se hamba mfoshe hitwa nge umnike kadoila bao liberté umnike kadombo demokrasi yodo katiele wao hairenge herumi namna lazimu hunu gejo kambuda gejo kasumu iri warifu paskora kartoleweshwe ndini kamtsuwanze mkomora ajue kwa subuhi ya jundra mwezi na mkatura bendu ya hala na mkatina msomo katina likoli katina lapitali katina nzia ya bira katina mwenje changa mtsuwanze mkomora ya ruke ya homwezini yefasira mwende kana ushinda hata na mtedewe ribire étape par étape avant ezitwazi buhe ematso ya buhe maisha wa komori walo komori tidetse lwamwe diaspora haukasi singa ronondo ngozindwaji atungo ulaze party ne friti rangale tele ramagana nzo komori kenda mna ile hai yefasira bwendo hako shahunu faransa rudo fanya maandamano shahunu faransa warwenda malapitali ina mafanyo hanyu hauna mabua lohu la wafanya karjuwa reklamea karjuwa boshema pesa ndio wafanye karjube yaboje ewa loho ngo wafanyao wao karjuwa pararwa nikeze nimero ndio argema pesa wauleze karjuwa boshaze nguo karjuwa boshema gari karjuwa bosaja aweza wendi ezaona watoa yenshi wakeyabo wao wadojangaliana no kasoma rengoniwe hadisi karjuwa boshaze ngozo tepi hata demokrasi ne liberté karjuwa watinama container wa boshe sisi ni bani watukufu
wamna to parenthese wa kudgeli wale wa karajali ya ukaya timwambia ningamjo zamba yemuiti ndami yemuiti musawi yemuiti ndo wasaya yemuiti azali yemuiti kiki nuwadunga sonti pia no tamadu hada mwa lokomor ngari tsangao no ndola mwe diaspora ngari tsangao nensi nwinje ngamani ina rents na rents oshilashe de haka rambila neze kweli rangale realite sabuti ndo wasoma watiko kubale henu suku warumilwa je magonzi wano tijao watukufu haya namlala unono watukufu